الانستغرام دۆستێکی کوردە ئەم بمرناوی گەلێکی خەمگین بوون وەکی کوهونجی دزانن ئەگەر ژیانە خۆشی دەست نەدا ئەوێژ بۆ کوردان گەلێک تشتێ باش بکرا لێ مخابن ددەمێکی کو مەهێوی نەدکرد ئەم خەبەر هاتژمەرە ئەمش بۆ ماڵباتاوی سەرساغی دخوازن L'instagram ji bo Kurda dostekî dijwar û bi rastî ji bo hinek gelê dinê jî yê rojhilata navê mesela ji bo Yahudiya jî dostek bû. Lê heya roja îro jî ku ew helbestê li yê êrişkar li ser Kurda çê dikirin her tim hemberî wan disekinin. Ev tiştekî bi rastî pir rûmet bû ji bo Kurda. Li ser ew jî li ser Senatoya Amerîka jî yanî bandorek eviye pir mezin hebû. Yanî em dixwast l'Instagram digot Kurd gele bê parastin nebînin. Gele em parastina Kurda bikin.